Da li je moguće da tehnološki napredan grad poput Los Angelesa u najrazvijenijoj državi na svijetu i dalje gori? Ovdje se nešto definitivno čudno dešava. Stanovnici LA se tek pripremaju za velike požare jer su ovih dana najavili velike vjetrove. Sad je izgorila ogromna površina veličine Pariza, što je nevjerojatno. I sad pazite ovu scenu za koju neki pričaju da je upravo ovo razlog. Pogledajte, dakle, silni tuneli i silni takozvani podzemni gradovi ispod Los Angelesa i da se zapravo ovo htjelo sakriti, budući da je bilo čak i u vijestima u prosincu da je ispod LA-a takozvani grad koji služi za otkopavanje litijuma, koji je trenutno možda najvrijedniji mineral na svijetu i koji služi uz kadmij za baterije i ostalu tehnologiju koja se koristi na struju, koja je definitivno u najvećem porastu trenutno u svijetu. To je sva tehnologija će se koristiti u budućnosti na struju zbog naravno zaštite okoliša. I da li je to možda razlog svih ovih požara? Mislim, oni ne mogu doći do svih ovih ruda bez da prethodno ne unište neko naselje ili nešto da bi napravili mjesto za otkopavanje. I sad pogledajte, ovaj put gdje je prolazila vatra, točno put gdje bi se trebao graditi onaj Smart City. Inače, Smart City su vam gradovi koji služe za kontrolu i potpuno praćenje svojih stanovnika i oni će biti predstavljeni navodno na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. I sad pogledajte ovu scenu, znači masu tih vozila i vatrogasne opreme stoji parkirano, dakle negdje tamo na parkingu i zapravo ne obilazi ta područja zahvaćena vatrom. Mislim, ko da je netko htio da se ovo sve zapali, da bi ne znam šta sagradio nakon toga ili da bi došao do možda nečeg vrijednog. Što mislite, što se tu događa? Znači, toliko je teorija oko ovog požara da stvarno, ako ne pratiš skroz, onda se sigurno malo i pogubiš u ovom svemu. Uopće ne znam više od kud bi krenuo. Ima toliko tih stvari, toliko zapravo argumenata koji idu u prilog tome da možda nije baš bio slučajan ovaj požar. Ja ne kažem da je bio slučajan ili nije bio slučajan, ne smijem to komentirati jer je to možda čak i neko čudno djelo, jel? Da ne kažem kako. Ali čudno je da zapravo ta tehnokracija, ti tehnokratski i drugi oblici, zapravo tehnološki struktura i vladavina potpuno preuzimaju i sve se okreće tim smart cityima, tako zvanim tim pametnim gradovima zapravo koji će biti napravljeni na način zapravo od mnogo podsistema koji će sadržati veliki broj senzora za prikupljanje podataka ne samo o ljudima nego o svim stvarima koje ljudi koriste, koje ljudi posjeduju i ti će se onda podaci nakon toga koristiti u principu za stjecanje, kako oni kažu, pod navodnike novih znanja i profiliranje za boljeg načina, jel, pod navodnike života i potreba građana. Znači, oni će u prijevodu odlučivati za tebe. Znači, da skratimo priču. Za takozvano optimalno korištenje i alokaciju javnog novca, pazite sad ovo, koji tako i tako vi dajete iz svog džepa, ali tako porezni obveznici, i dobara prilikom donošenja odluka. Samo što nisu stavili ovdje da sve odluke donose oni. Dakle, u prijevodu, opet se vraćamo na ono od šaba, nećete imati ništa i bit ćete sretni. Mislim, to sve na kraju, svaka ta teorija, svaka ta nova agenda se vraća na kraju na tu teoriju, ali to uopće nije smiješno. Mislim, ja se smijem jer ne mogu vjerovati da oni to toliko javno sad već promiču, to toliko javno rade ljudima pred očima, a ljudi ne da su ovce, nego uopće teško više. Ja ne znam, ja ne želim nikada reći nekom da je glup, ali jer ja spadam isto u tu kategoriju možda. Jer, naravno, ništa ne radim po tom pitanju, ali jednostavno, ja mislim da je ovo stvarno već postalo, da mi stvarno naša neka djeca, unuci, možda budu neki zaista živjeli u onom cloudu i neće možda nikad vidjeti svjetlo dana. No, da vam još ispričam nešto što je vrlo čudno, dakle, ovo je sve do sad bilo jako čudno što sam vam rekao, jer dakle, ti pametni gradovi su zapravo napravljeni na takozvanim najsuvremenijim informacionalnim i komunikacijskim tehnologijama. Mislim, naravno, Internet of Things, 5G, 6G mreža, ali dajte samo, zastanite na jednu sekundu. Znači, ovo nisu nekakve teorije zavjere ni ništa. Oni su uvodili 4, pa 5G mrežu, pa sad će, ne znam, uvesti 6G mrežu. Ljudi moji, ja nikad nisam imao manje signala. Dakle, nikad u životu manje signala, ni slabi internet, ni doma, ni kad god sam negdje vani, na poslu ili na gradu, znači gdje god da jesam ili na putu, znači u vlastitoj državi, znači nikad, ljudi moji, nikad manje signala. Ok, internet je relativno brz, ali znači koliko oni zezaju pod navodnike s tim, znači ja stvarno ne znam,
sve ono što nam oni govore, sve ono što nam oni obećaju, ali po meni ta tehnologija ne ide, to ću reći, ne ide toliko daleko, ne ide toliko, ne razvija se toliko napredno koliko čemu oni pričaju. Ja ne vidim neki pomak u zadnjih, mislim, kad je internet? 95. Od 96. nije, 97. ga koristimo u komercijalne svrhe. Ja ne znam šta se tu previše novoga desilo, razumijete? Osim toga da oni stalno i sve u jače strukture koriste i implementiraju tu zapravo kontrolu putem koje nas naziru i kontroliraju. Jedino to vidim od svih stvari koje nam uvode. Ono što je još zanimljivo je da zapravo da su pametni gradovi tek prvi korak ka stvaranju održivih takozvanih gradova, što je cilj Ujedinjenih nacija, UN-a, dakle, koji je definiran u agendi 2030. Dakle, vi koji znate šta se sve događa, šta se piše u toj agendi, znate o čem pričam. Dakle, potpuna kontrola, potpuna tehnološka kontrola, potpuna kontrola kretanja stanovništva i kontrola objava, kontrola svega toga. Makar radi neki da sam gledao intervju sa Zuckerbergom kod Rogana koji je sad na jedanput počeo puhat prema desno i rekao da će ukinuti sve cenzure, makar vidjet ćemo tek da li je to sve uopće provedivo. Uglavnom, pazite što oni poručuju nama. Dakle, poručuju nam da bez toga život neće biti zamisliv i da će to biti novi način života koji je prilagođen potrebama ljudi u 21. stoljeću, 21. vijeku. Dakle, cilj je pametnije i održivije društvo. Pa ljudi moji, šta znači održivije društvo? Šta znači pametnije društvo? Pa naše babe i dede su bile pametnije od nas. Znači, naši djedovi, ja vam garantiram, su bili pametniji od nas. 800 puta nisu jeli sranja, nisu bili pred televizorom, nisu bili pred ekranima po cijele dane, bili su na zraku i uzgajali su svoju hranu i igrali su se sa svojim unucima. Dakle, ja ne znam šta je bolje, šta je pametnije od toga. Ti sad nama tu uvodiš nekakve ekrane, nekakve sustave kontrola, nekakve čipove, nekakve prijave. Ja stvarno ne znam do kud će to ići. Znamo da dolaze već su došli autonomni automobili, dakle oni će određivati tebi di kad sjedneš u svoj automobil di ti ideš, vjerojatno. Ko što već sad možeš sjesti u auto i svi koji imaju Google mape i tako dalje, ne znam, moje iPhone i Androide, već ti kaže, jeste to skužili, sjedneš u auto i kaže ti već na mapi kao di bi trebao ići. Čekaj malo, možda hoću sjesti kao, možda hoću na placu otići, pa neću svaki dan koristiti istu rutu. Uglavnom, matrica koja snima i špionira čovjekove, ajmo reći, te običaje, čovjekove obrasce i onda iz toga u principu javlja u taj neki sustav, u principu špionirate i onda određuje tvoje potrebe. Ali kako on određuje tvoje potrebe? Meni to nikad nije bilo jasno. Na koji način će on točno znati? Možda meni sine, ja sam neki debil, možda meni sine, ja hoću danas ići, razumiješ, tamo odem negdje u Rusiju, u Kinu, nema mene, odem napusti otok negdje, odem, da ne kažem di, pizno materijalno. Razumijete što hoću reći? Međutim, ja mislim da je ovo sve jednostavno ne može da se ne kažeš da ti ovo jednostavno sve rađeno po njihovim, a ne tvojim potrebama. Jel? Znači, to je ono što mene tu fascinira i mislim da je vrlo očito. A oni nama pokušavaju, znači, ako mene pitaš, mazati oči da su ovi projekti prilagođeni potrebama, znači za potrebe građana. Znači, ja vam sad citiram šta čitam tu sa njihovih stranica. Oprostite, bio sam nešto bolestan pa kašljem. Ali, znači, oni imaju jasnu viziju pametnog grada, jasnu viziju obrasca ponašanja i kretanja u tim gradovima. Znači, po meni to izgleda kao neki moderni zatvor. Mislim, jednostavno ne možeš se oteti dojmu da je to jednostavno nešto što je onako tehnokratski, strukturalno napravljeno da zarobi čovjeka. Sad će to opet zvučati nekom kod neke teorije, možda će zvučati nekom kod neke prazne priče, ali jednostavno najavljuju se po svim, znači, gradovima svijeta, uključujući i tu kod nas u regiji Sarajevo, Zagreb, Beograd i tako dalje. Znači, već su to najavili. I početak toga vam je rad na takozvanoj digitalnoj transformaciji. Znači, sve što vidite, što se vode te digitalne i valute, i digitalni otisci, i karavanski, znači sve živo je u smislu upravo
takozvane reforme organizacije radnih aktivnosti i vještina. Znači sve da bi oni nekako implementirali taj svoj sustav unutar ponašanja i obrasce čovjekovog, znači svakodnevnih tih aktivnosti ljudskih, čovjekovog ponašanja. Jedan od drugih primjera vam je to, neki dan sam baš gledao kao moderni frižideri koji će sami naručivati, recimo to je obrazac ponašanja čovjeka, ali tako? Po to se broji. Sami će naručivati voće i povrće i meso i što god već imate u frižideru kad vi to potrošite, automatski. Znači, ne imao ti para, on ti skida s kartice, automatski ti naručuje, ne znam, jogurt i kifle, razumiješ kaj ti hoću reći. Znači, jednostavno, ne znam, nekako to ne vjerujem u takve MPC obrazce, ne vjerujem u takve tehnološke obrazce gdje god čovjek nema slobodnu volju. To je veliki red flag, veliki minus, što god hoćete, crvena zastava, znači odmah se ustanem i postavljam pitanje šta se tu dešava. Analogni sustavi nisu bez razloga napravljeni stoljećima da provjeravaju digitalne funkcije. Dakle, oni pokušavaju nama uvesti sve digitalno, a zaboravljaju da je sve nastalo iz analognog. Znači, analogno vam je od prirode, od načina ponašanja svijeta, prirodnih procesa, aktivnosti do, ne znam, rađenja. Znači, sve što je u životu prirodno je analogno i oni pokušavaju sve što je prirodno pretvoriti umjetno u tehnološki. Pod nazivom da je cilj da, ne znam, građani ne hodaju od šaltera do šaltera, da ne čekaš, ne znam, na registraciju automobila, da, ne znam, ne čekaš na izdavanje pasoša, tako dalje. Sve zbog brzine, sve zbog ne znam čega, pa dobro, čekaj malo, pa nije baš sve u tome, jel? Znači, trebamo vidjeti šta stoji iza toga. Da se ne opterećuje sustav, jel tako, zbog smanjenja troškova, zbog, ne znam, smanjenja administracije. Ali bitno da zapošljavamo još uvijek 70% javne uprave, znači na sisi države. Znači, sve prevara, ljudi moji, pa šta je ovo, znači oni nama mažu oči sa svim tim tehnološkim glupostima, a ništa se ne postiže. S druge strane, ništa ne rade kako bi rasteretili sustav na pravi način, kako se to radi na pravi način, jednostavno sa boljim ekonomskim strategijama države i zapošljavanjem ljudi, smanjenjem cijena po dućanima i povećavanjem plaća. Mislim, nije to neka znanstvena fantastika kako napraviti politiku da ljudi žive dostojno u svojim državama. I sad za kraj, pametni grad, pazite ovo, pametni grad ne znači jeftiniji grad, znači sve ovo što će napraviti, što će implementirati tu digitalnu transformaciju, će vam debelo naplatiti u prevodu. Dakle, sve te kao brže procese, aktivnosti i tako dalje, kao da ne moraš čekati na stvari, u principu ćeš ti to dobro platiti svog džepa i financirati, dakle, s javnim novcem će se to sve vjerojatno tako. Dio će biti možda financiran sa tim EU novcem, jel, preko tih fondova, makar mislim da smo mi povukli već skoro sve. Hrvatska mislim da, ne znam koliko još to traje, godinu, 2 dana, ne znam šta je rekao neki dan za to. Kažem, automobili, dakle, ne možeš ući u auto bez da ti on ne iskontrolira, ne špionira da ideš. Ne možeš otići po cesti bez da te ne snimi 15 kamera, jesi prešao zebru ili nisi, dobit ćeš kaznu ako si krivo, ako si ne znam šta, ako si zapalio cigaretu vani. Dobro, ja ne pušim, pa ja sam protiv pušenja, ali respektiram ljude koji puše jer njima to jednostavno svakodnevnica strast nekakva i isto ko nama, ne znam, čaša voda. Nećeš moći jednostavno raditi neke aktivnosti, skijeće ti pare sam s kartice i tako dalje. Mislim, sve za cilj kontrole, naravno, ne radi se tu o novcima, vjerujte mi. To je sve jednostavno, opet vraćamo se na kontrolu, na moći, na sve ostale stvari. To sam jedanput već rekao, novac je samo sredstvo ostvarivanja moći. Znači, nije kad neko kaže, joj, nemoj pričati o parama, kao, da, ali nisu vam pare ono kao vi mislite. Znači, nisu novci ono što vi mislite, da oni žele namaknuti što više para. Novac je njima samo alat kako da dođu do moći, do kontrole. Znači, oni će sad reći, tu će vam smanjiti, će vam tu nekakve prihode, imat ćete manje troškove, ali s druge strane će vam povisiti troškove negdje drugdje i imat ćete, dakle, potpunu neprivatnost. Znači, to vam je to otprilike. Znači, možete pročitati više o tim pametnim gradovima. Ja ne znam da li se to sada trenutno dešava u LA-u, ne mogu to tvrditi, ali jednostavno sve ovo počinje nekako smrditi sve više i više. Znači, nisu uspjeli možda sa onom bolešću prije 4 godine, nema veze, idemo dalje, idemo probati sad sa nekakvim vremenskim prilikama, pa sa nekakvim tu implementiranjem na nekakvim sustavima, digitalnim valutama, digitalizacijom, pametnim gradovima i tako dalje. Ništa, ljudi, ne bacite neki like i
ostavite mi komentare koje još teme želite. Lijep pozdrav i vidimo se.